impilo inzima impilo isibambe ngamawashini yes mara sokubona senze njani this time around isibuyele sitazi nakiso usikalisa ama-capare bona ngiyaweza ukuthi ayasinde njengowaswaguge sona ngiyacabanga lana siyophuma nabo 1.5 yes mara yazini imile siwadeshateshe ngasamtini ngizimali mamadayo ungastress lapha ngaphandle khona mathina silayisha sibona ukuthi angeke siphume isinyana nelotnyana eliwani angisho ubhuti wakho usebenza ukuspray amagaso every time makaspray ikari lamableke wakhona kawalahle wathatha wabeke la hayi lela kusiloto eliwani maloto ayi-2 plus uyayibona ibhantime ukuthi incanyana lana ngiyabona ukuthi kahle kahle kumele siphinde sibuye ifasibuye kwesithuku usho khona ukuthi ubuya kayi-2 3 4 5 nyana silanda amaload and kudala ngizwa bathi ibleke liyabhadala namuhla ngifuna ukuzibonela kahle and I do believe ukuthi ibleke liyabhadala shemvana ubona ukuthi usaphuza idragon yakho lapha edrobheni ubone ngumuntu sekamelana eceleni akubuza ukuthi kanti awucedi nangicela le bleke mawucela ngiyakutshela uzuphathe emahloni umnikeza ungakayicedanga uyiceda imofaya yakhe yes mara niyasichaga bafowethu angali niyahasile mara hlonipheni at least ile bleke lithathe masesengilibeke phansi-ke hayi mina bengitshe ukuthi sesicedile lapho umali mamadayi kunamabhetri nalapha sambe sothatha nawo siyowagalisa and anyazi-ke ukuthi ibhetri liyabhadala-ke bafowethu ngiyawona ifonyana mara ngayenze ukuthi siphume ne-1000 ithi labantu abavane bamemeze elokishini bancameleni yabazi labantu amabhetri amadala amabhetri amadala siyawathenga and abarobhi bathi gomcake yena ungabanikeza ibhetri letruck bakunikeza i-50 mfane kubeni bona abazi kahle ukuthi bothola boma-450 ngale bhetri kahle basuke ba-exploita mara R100 kuyafana mos lama-petrol okuwabekile lapha ngaphandle abonya upesi bagcine sebangenile bawatshontsha niyawazi-ke mosaba ubhuti bethu ukuthi banjani yabona nje lo muntu onoweza nama-drugs ngimnyanya kabi nasesirhogweni akakudeserve kahle kudingakala i-mob justice for yena yabona i-mob justice ayidlali bafethu yes siyaphila lapho usha abantu abahlukahlukene abanezinkinga ezihlukahlukene mayesirhogwena ngisho vele bakuphonsela ushe same time ube so vele umuntu weza nama-drugs akadeserve ukufa immediately udeserve ukufa slowly and very painful umob justice ke loyo kokwenza njalo hey mara yazi guys njengoba ngikhuluma nge-mob justice sona hey the brother bekahlala M30 le kaNdebele but washaya umphakathi washona le Oliven ePitori so mina naye only sharing ubaba behluke ngabo mama kuphela mdala kimi nakusisami igama lakhe beko good boy abantu abahlala M30 bamazi kahle beko majayivana ngenkathi zakhe up until today I wonder ukuthi washayelwani because ayikhona le story sabasicocako mina kahle angisizwa kahle fandi why I just wish one day ngathi ngahlangana nabantu bebakusini makucala kuyenzeka yonke lento ukuthi kahle bekenzakalani kuze le ndaba ifike lana yafika khona mara kwenzakalile sekwenzakalile ngeke sisibisele isikhathi only God knows why may his soul rest in peace ngabe bekasaphila mina naye ngabe siskim fere manje yes yabona ukuthi usemaplasini uzobona ngokuthi uvula amagate ayi-20 yes senezinkomo zamayesi ezismart yong nesporeke ziyaseca phela lana ecaleni igate bell ngekho yabona nale gate abalifakile ukuthi igate nyane lisibaga ledrati ikomo ingamane ichuliwe leli sebafaya ngoba le nkomo lezi zibhizi ziyecana nalesporeke ngiyazi kuma-comments nizabe ningibuza ukuthi yini isporeke ileshani isidinelana phansi yenza sure ukuthi izinkomo azidluli nanoma igate lingekho inkomo mayithi yadlula inyawo lakhona livele sithile lana phakathi mara izinkomo zama-yeses strong kakhulu iy'nkomo ze-AI zivele zidlule nanoma kunjalo ngifile le cabion wesimasamba kugravel ngisebenza ukuvala yona enhle kumali mamela yenza iplan lana afake ishooter once akusizi phela ngeke loku ngivalana nayo waya and angikhoni kuyekela ingakavalwanga uma ngithi ngiyayibheka yangi-irritator so niyayibona mosigcwele izilip nezilip zaka-1997 zikhona khona la niyawazi mos ama-80s akuthanda kakhulu ukubeka izilip ekhona zize zicime kungasaboni ukuthi kahle le slip lesi sakubo enhleke kusasa uma ngibhorekile kumele khe ngivule lana ngibone ukuthi yini esebenzako yini engasebenzi ngishisa okushiswayo fast sisesisetown lapha sidlule erenkeni yakudala ye-long distance yes sisiphithiphithi besibalanga liyaminyaka yakudala this was one of the biggest taxi rank in Mpumalanga manje ngoba amateksi awafuna uku-involva nesikhathi bheka ukuthi sekunjani phela lana kule foyile nabe kuyisiphithiphithi abantu bakudala bakwazi kahle isifoye kajuka kahle lana bekuyi-CBD yase-Middleburg wonke umuntu ofikako bekafikela lana izitolo bezilana beziningi blind bekunabo-Record Park nabo-Twin City nasazi barestori lesibe bathi Twin City bese bekuneyindawo yokubheja amahasha lako nje bathini igama layo nje hayi ngiyalikhohlwa legama mara yes kule ndawo leyo ikunzi bebangayibambe bebathi gomcake bese bekunale sitolo lesi bathi i-Railway Furniture the price you see the price you pay wonke umuntu ebuye emaplazini ibhasi bekayigibelela lana bekunesiteshi samabhasi-ke nalana ubuya kwamakalana ubuye eBangplaas ubuya le kwalehelem konke nje ngiyacabanga nalana njengoba sebavula isikali sona kudala bekuyisitolo esikhulu kabi thola bekuyi-restaurant abogogo bethu nabo mkhulu bethu bebangcebeleka khona lana babeza kumadeyi lana siletha ubuherhehere sizosikalisa nabo bathatha lo buherhehere bethu babugibeze elorini bobusikalisa samuel lana bothola khona imali edlula leni abasinikeze yona hayi mani mamuthiza sajamele i-payment kanjalo kwathiwa hayi sicela ni-shift 11 ejamisa ngaphandle ngathi oright athi ngi-shifte fast ayisengizabona ngaye makabuya lapha ukuthi ubuya nemalini yazi nathi ngimlinde lana ngaphandle kamaguduza lana-ke se-China Tavern kwaziwa ngokuthi kamaguduza mawufika eMiddelburg ukuthi ufuna ujukuruva kwamaguduza bazokuletha la akusimnandi ukuthi igomcake hayi no le okhavela
avela ngayo namuhla ijabulisi. Yes, esiphezu kwale load lila phela bekumele avela smile. Hayi udanile umrulo. Yabona sesingena ekarini fast lapha sibala amachankura ikhona le mali nesithole namuhla musincane udlula liyalanga lila. I-1.1 ecaleni ngibheke ngijahile lapha ngathi ukuthi 11,000 phela guys silethi load langa lela besilethe net emeranyana eli-1 mara abashizo bathi khophe iyabhadala compare izinto lezi siziphethe. Ayi ngaze ngayisona. Imagine ke una transport hambe ubuthi amablek amaningi lapho wagcwalisa ijardini ceda lapho nede uthi uyowasikalisa lapho ucasha ibhaki kucharge 800 yonke kumikisele esikalini bafika lapha esikalini bakunikeze 950 jo. Hayi mara fere sawuthini hasile bafethu sithize yazi nathi sambe selapha egaraji soshaya full tank fast ngale mali before sibhubhudla ngezinto ezisinaks. Sakhumbula last time sagcine sesingene imali yikha lapha. Hayi this time around asingene ematshwaleni sithele petrol. Manje kule bantam lena khohlwa ke ni 200 ishaya full tank igcwale manje sambe ngayiviki lonke almost yafana nepholo la kaShingwenya nayibona bafethu. Kahle sengibonile ipetrol strong ilena yala neShell H&S Motors. Size masathela lapha sezwa kuthiwa hey umphathi wanifuna lapha phakathi njengoba umali makhayilo well customer kangaka la nahleza thela ama full tank but bacela sondele ngeduze bamupha umhlomela fast. Nangibambamba ngama-hockey talkie lapha. Yes sapopa kanjalo angisho bazwile ukuthi vanisha ama-camp maye bazibuza ngale ma-campini sicommunicate ngani ifoni maseyiphelele ibhetri sathi eyisishaya inkwela bathi no nathi nithengela ama-hockey talkie fast and nathi nginihlabele lapha hey ikhona icamp ezako lapha kube September nicaleni manje ukusave imali. Namuhle esontweni size ngathi sikubona sasho singena straight ngaphakathi espa lapha mangithi hla ngibona ama-orange ngaze ngawahalela ke yo. Yazi yabhubhudla imali ukusikalisa imali mamila ngimaze athenga umgamulo lapha namuhla nanguthenga amabhansi ne-Alban baqinisile mabathi imali yamchange umuntu.